دوان 2 سالên raborî da û piştî awrebûna bê hezaran genc û jin û pîran bû cihên aramiyên Herêma Kurdstanê piraniya xwendkarên awre ji kertê xwendinê dûrketin. Ew jî ji encamê wê çendê ku teroristên Daişê çendîn talan û wêrankirin didin heqa wan de dikir. Ev rojî lê parêzgeha Dûkê li berdem rêveberiya perwerde neynawa xirvebûnek bi rêve çû. Di vê xirvebûnê de xwendkaran daxwa ji rêveberî kir ku ew 2 salên bi her we çûn dubare me wekû xwendkar qebîl bikin ve. خدیا اوه اسبوع هجم تینا ویدری هر رو هم تینا ویدری هر رو بیش نما سبا ورن و هر رو موعدگی دنما لهیش تشتک چی نبوده مدیر تربیه اعلان کرد سر تلویزیونه اعلان کرد و سر فیسبوک اعلان کرد گوتا ما گو مشکل و حل بوا گو قرار هاتیا و عدم رسوبش ورا لینو هم هاتن دام ناوی خال ویدری بنویسن گوتا ما هیچ کتاب نه هاتینا باما و گو دره و گو تشتک وسانینا يعني نا معقوله افتالب هم مستقبلي وان بدايه افتالب هم قل فيدري هزار طالب بيتر مستقبلي هم كاي مجهوله افده روجنا بتينا فيدري كريا يكش ما همش كان نينا عم كريا خدين كم تين فيدري بر مدرسه ودينو ما قبولنا كان ايش ذنب ما ابو داعش هاد ايش ما المدرسه شاغي من مالي ما مدرسه خو كلمه تركا مدرسه خو هذا بر افندي بيجي افي قسم مدير امتحانات بيجي وتركا مدرسه خدايا بر شو سبب ما تركا مدرسه خدا نا بيجي استنا بايش دست داعش هاتنا قيچكنا وشبابنا شو ذنب وان هيا داعش اغتصاب كنا هم كشتنا وديت المدرسه خو شو ذنب وان تي هيا هەروەسان خۆیتکارێکی دی دەبێژیتن بەڕاستی تشتێک سەیرە دەماڕێڤەبەری دەبێژیتەمە هەموویش قەسانە دەهاتن بخۆینن و بتنێ ئەڤە بەهانەیە هەوا بخۆگرتی کوهین ئاوەرەنە أبا بيجاش برفيكم هاتينا يعني حلقة ما بكن يعني هروي بجنا ما سبورن يعني مقرار عنيا يعني وسانة وسر فيسبوك أنا نشران دينا هرو رمين الفيري كم بن نزيكي از بنا كاجيزانم يرو بدين هاتينا فيري هناك جي دروفي وان سال ديتري شوي نساعدان بين مدرسة خوا سال دين مدرسة خوا بكاملين المشكلة ما بجن دسالة ونهاتينا ترسوبة ناوکستافê Badînan Sadviya dengê evan xwendkaran digihînin rêveberê perwerda neynawa. Lê her wekû ya diyar yê berhev nebû hîç lêdwanekê bû dezgehên ragihandinê bidet. Ev çanda jî bû egerek ku xwendkar pitir dul giran bibin. حقي خذ في ما تشذ في حقي خذ في قبل تسالنا ما قبولنا كان يابا حاجة الشعبي والحاجة الشعبي قبولت كان تسالنا نجون مدرسة معناها اجي بيش مرقبو Jê dihûkê bû Badînan Sad hatî Samî.